Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan anapasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa kat maibasa sa kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Dahil drogyan natin pagkasalitaan ni Gaudencio Canapoluan lakay nga landing. Iti pa nang isurat ni Sal de Godal, iti barangay Otso, iti San Nicolas, Ilocos Norte, sa gudayan di surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tana atake ni tatang. Nakaturog iti nalaos sa bartek ken busog na anagpulutan ti kaldereta kilawan na karne ti kalding. Haglablabutab manong nemi tingiwat na. Sakit na pigsa ti napigsa ti urok na manong. So nga nagbaliw kami tikas ta kasasad na nagbalaw yan letter A ko na ta nagbalaw kami iti kasasad ay sa balinti ko ni tatang yaw Gaudensyo sa balinti ko ni tatang yaw Gaudensyo pakiulit man nanang ya tekto ka nanang kahit kasla nagwakil ka ay sa balinti ko ni tatang yaw Gaudensyo kinuna ni inang manong nemi. Gabuta siyak ti munang inaiban na ta siyak ngamin ti nauna. Nanging pakaamuan na ti kasasad ni tatang. Siyak ti naunan kada kami nga limang kakamsat. Iso nga siyak ti pinagunyan ni inang. Intaray ko ni tatang iti kasadgan nga hospital manong nemi. Ngem ko na ti doktor. Iti room mo iti emergency room. Anan ti biyak ti pasyente. Doktor, dead on arrival. Andiya? Saan daw? Saan nga mamaling matay ni tatang? Na heart attack ti pasyente. Manong nemi nagsangsangit ha. Dinasag-dusag ko ti bater. Abay, Yes lang nagtubak ti sumukil nga lubong kanyak manong nemi na sakit nga awaten tinasapag ipapusay ti amak. Basta sangkong nga naituloy pa iti nagbasa gapat ti kaadumi nga kakapsat kat siyak nga rutina una nga saksakripisyo nga tumultulog nga mangisaksakan ti pamilyami. Sa ita kat natayid ni tatang. Sa bagay manon na imisan mat ka di nga makatulong ni tatang takang kanayin latang agbarbarteg. Agbarbarteg ang kanayin ni tatang retirado ngamin nga soldado ni tatang. Kada daw awatin na pensyon na. Ngayon saan nga umdas ti pensyon nga agserbi ti pamilya mi manong. Iso nga biyang ko tagpasada iti tricycle. Manong nemi. Kaskam na naspak asa nga agkakapsat. Tawanin ti poon, natahin ni tatang, abay. Kastaon na iti sangsangit ni inang. Yanuwan na kami nga kakapsat manong nemigit nagsangsangit kami. No mabalin na ko mama nung nemigit ibusin mi ti luwami ti nalaus galadingit. Papa! Di na kang panawan. Kasano pa ito panagbiyak mi Papa? Papa! Kinon ko namin agsangsangit na kami kakapsat. Ngayon mo nga ta, manong namin ibison mi tiluami kan na awanin ti Sarbina saan mi nga mapasubli peti biyag ni tatang. Hohen.
Awang nga rot sa bali nga naramid mi manong nemi no dinangawat ti kinapudno. Nga awan ti amami nga nagtaudan. Naitabon na di dangkay, naitabon na di bangkay ni tatang kat ni inang tiya nagpensyon. Imbag ta damit maawatin na iti gobyerno. Naimbag la, manunemi sang kabasit nga sakdanan, apang rugyan manen nga mangsangot ti panagbiag. Agyaman kami, kada kita adong kakabagyan mi, karuba, nga papagayam mi, anasya, tatimulong manong. Sa amin tumasupapakan ti tulong ken panakipagreknada kada kami. Intuloy ko nga rod tinagpasada ket kas inauna nga anak, inauna kada kami nga lima nga kakabsat ket siyak tinagbalin nga ama iti pamilya mi. Siyak tinangakem ti akem ni tatang. Agas mang taripato ken mamagbaga kadagiti inaudi nga kakabsat ko. Inuliwag ko tinasapa nga isisina ni tatang. Dito lugar mi nga San Nicolas, manong nemi ditoy, ti pakasarakan, iti nalaing nga lalaki nga sumarita, tay pagsasaong busawsaw ko na dagiti lalakay manong. Marites, kung namin dagiti tao itan, apanawen. Idi, busawsaw ko na nagchismuso ka na chismusa. Itamot ten, marites ko nada. Magustok idi manong nemi ti mapan makitaripnong kadagidalakay ken babbaro ng ronano agur orak ti pasahero. Buwan. Iti kalsada adda agay ayam idno ko iti chess ken dama. Adu ti mayat ngagbuya. Ket kabayatan ti ayam ket irapin namet tagi istorya. Para to nga istorya. Chuput na kupo-kupo. Kupo-kupo ako nanda. Istorya, kopo ko na. Adda pudno, true to life story. Adda matsan nga pudno istorya, kopo nga ron. Adda pa'y ang-angaw, innangaw, katawa. Dito'y manong nemi nakasurusuro ak kadakwada. I mean, sikat center of attraction no adda maisaritam. No adda nakakatkatawa nga istoryaem. So nga pampanutak mo't ati bagak. Dapat tayo nakakatkatawa mo ti istoryak. Iso nga nagbalin tayo nga sikat idin iti ilugar mi manong danalaeng nga istorya. Diyan mo ti mambaling nga sawan ti duma ti likodan nalabit katkatawaan dak nga misumat ti magustuwa. No agkatawa ken agragsakda no istorya. Iso nga idega nga manong nemi bunyagan da kon binunyagan da kon iti paus. Dahil tama rin ni Paos. Paos ngamin tinagan di Diyos ti alwad na nga nalaing pakatawa kaya nag-istorya manong nemi. Iti lugar mi natay nga nagbeladan iti pagdadayaan di Paos, laki Paos. Kunada ngayon panek na kano tinaglamot tagasem. Nagparte kano ti dakkel nga baka ken lima nga naparte nga baboy iti nagpabuda. Paus, bosawsaw kunada. Paus, bosawsaw kunada idin kanyak manong. Kasta ti bunyag da nagang ko ibes nga Gaudi, Gudencio. Ngayon paus, bosawsaw. Maitlat na. At least manong nemi siyak ti kanayon nga bida iti kalsada, ora iti terminal ti nagpagpasada, nalatak ti kinataok. Oh, data ba ni paus? Ada si mangpet nga balikbayan iti barangay mi. Kas nakaugalian, mapantay mo't makisarabo Taas si daglaeng manipot ti balay mi manong. Siyempre, agibunong ti balikbayan iti dolyar, agpainom, agpamerienda, agpamakan. Kas ti ugali manong nemi di sumangpet nga agapo iti Hawaii, uno sa J-State. Nalabit, maragsakan da, makakita ka iti kalyanda, nakaapal ti balikbayan manong. Kumakit kastaak mo. Kunak idi ti isip ko ket kastaak kumamet. Kasano nga ta makapahanak tumot sa Hawaii. Ngamin manong nemi makitak tinapintas nga kasasaad di sumangpet nga balikbayan. At dapat di kita'y makabalay ti Pimalasyo.
Magustok ti mapan makisasarita iti balay iti balikbayan. Siyempre, ipakat kong tumitlat tamatin tilaing kong agpakatawa ng agistorya. Siyak lang ti bida. Katne? Anong nemi? Masapawak ton da Mario kada siyaning nga balikbayan. Agkapsat na gito nga simbang patmanong. Ay, wah. Kaya't mo ta agasawa kayo kini siyaning. Akapsat ko. Nakigtutak manong nemi di imbaga ni Mang Mario. Idi buyaek ti pakabuklan ni siyaning. Adamit ka di pindas na. Siguro na taingan ngam siyak iti sangapulo nga tawen. Inauna ngam siyak iti sangapulo nga tawen ni Manang siyaning. Wow. Gusto sana ka mamahati manong nemi di bigla na kahit mo. Iasawa ka kay ni Manang kong siyaning. Kuna ni Mang Mario. Napudaw ni siyaning manong nemi ngam tirupa na jak magustuhan. Isa nga nag-awit kami na. Takayat ko ti tumulong ti kalugaran tayo siyempre. Do sa sino ti maasawa ni siyaning sigurado nga mapetisyonan. Kita makapanto sa Hawaii. Iso dahi tama nung nemi ti kinuna ni Mang Mario. Ano to ko naman no? Ti kuna, iso nga nagawid kami takayat ko tumulong iti kalugaran tayo. Siyempre, no asin mo ti maasawa ni siyaning, siyaning wano insyang. Guru ka. Insyang man ba't dito yan, guru ka. Siyaning di mo na. Insyang na to. Siyaning latan. Sigurado mapetisyonan. Kahit makaumay tumat sa Hawaii. Ni Ungag peso. Maragsaka na kitimbaga namanong. Madama pa ilang nga istorya at agin istorya kahit nadanunan ti parunot ko sa Hawaii manong. Hoy, madama pa lang ti istorya. Ngayon mamumanong. Nakadano ng ti panunot ko sa Hawaii. Nasyakit adakton sa Hawaii manong. Agpaspasyara ko ni Hawaii. Imagine ako manong naming agar-arapap. Ala, alat ba ko nam, ha? Hoy, paos, ay, go din siya. Kaya't mo, kabut kabsat ko. Uwan manong, kaya't ko. Happy ka din saan. Kaya't kinitak ni Manang Insyang. Insyang manin, siyaning ko na kinisya. Cool. Kuna ako na. Kinunak ti isip ko anong namikit malagip ko. Dainang kanidi kaapsat ko. Agasawa ako ninang. Inang, agasawa ako. Hawayana pa, inang. Nagasawa kam nga rod kanimanang siyaning eng grande ti kalay sa manong. Day din ti damok ang makadanon iti langit. I want to experience ko ti sex. Nabayagan manong nemi dati pa nakakugit ko. When, awisan dak, dagiti kakadwa kedi nga mapang agpabunyag. Nga pa nagpabunyag ang ananot, di bakit ko nakbat. Ka agapo pa iti diskuan. Diya kayat manong nemi iti agsipilis, uno agtulo. Iso nga ananusak no kan ni Emma. Uno ni Emma Dalire. Uno, amom ni Emma no. Ananusak no kan ni Emma Daliri. Mayat. Awang pegastos ko. Iso nga itan tagasawa kamin kiniya manang siyaning. Kaslakla na karaman nga baed manong. Opo. Siyempre, magagaram na ti Hawayana. Nangruna kita agtutubo akpailaing manong nemi saan nga agpatubo agtutubo. Nagiddan manong nemi kit inikat ng terwaten na wow. Nakapudpudaw nga nakasipukel ti pamagina. Opo, manong nemi. Inaprusak ni muna ket nalamuyot manong nemi ti dupuna. Inaprusak pa iti bagina manong. Nasipukel pa iti nabuslon nga barukong na. Ti
mo nang inaramid ko manong pasikig. Nakadata isuna manong nemi ng pasikig tinamayak. Tayo mo na manong nemi nga insideg ko tingiwat ko itilapayag na ket maang-angsak ti pidit-pidit na ket kunan Gaudi, makiki Kininit ko ti pidit-pidit na manong nemi sa kumpig sa tisangaw ko. Kagadan maten manong nemi ti panangigam ko ti may sa nga mansanas na sa ko pinisel-pisel kas jay. Kas lakla ag sarungkar ti paluom ko nga atis. Papa medyo adamat paset na nga natanggan manong. Iso iti pisil-pisil agkat. Godi. Pasikig manong nemi. Inagkak ti abaga na tisikig ti mansanas na. Naging pinasikigak ni naprusan ti lupuna. Sako inapupo manong nemi ti adday ti nagbaitan dagiti legs na. Medyo napuskul ti kalidaan manong. Amuy-amuyek tapno masapulak ti ruangan ti langit. Saan siguro nga mahiling nga kiskis manong uno saan na siguro pukpukisan ti buok na iti baba. Siyempre masapulak met manong nemi ti bugto nga perlas ket pirit-pirit. Godi. Sa ako'y kurikur ti may sangaramay ko ti ruwangan ti kuweba. Nakaw, bakit abalasa nga virgin? Yung saan na kamarigatan ko na. Inalak man ti may sa iman nasa kaumpay kem dito maturturosok manong naimikit. Godi. Nagdakal Godi. Saan nagtungang babawi Godi. Nakiasawa kang ka. Alaing ka sa Hawaii. Tapno maalam tumatig itinaganak. Wen, ninanang mo. Basta matadig kakabsat mo. Si marunong inaramid ko manong nemi siyempre rin mabawa ko. Rinamanakmet digiti lips na kat nagmayat manong nasamit, nananam, nasamit, nabangnut sang aw na. Naging masen manong nemi nut-nutan ko na. Naging kangin pabak di bibig ko manong nemi kit pinagsinublat kon nga kinarimkem digiti mansanas na. Godi. Maglagi din takinayat na Godi. Gumanatin manong. Gumanatin kapatay nagkamanan ti turusok katin turungan manong nemi iti abot. Ket kapota talagang mayat-matin tiriknak manong nemi inturong ko ni tiruangan ti kuweba tap nagastag di pigsakon nga iridis nga pasok ko. Manong nemi nanigatan man ni Sianing ngay mapagapaman laing iti kasla panagasog na kalpasan nadsak isopen tinagdagdag kanyak tapdo pa alistuak kanong abukin ti kabalyo. Naibaganan nga napanen manong nemi di adda pa lang ti katingaan tirik na. Huwain manong nemi damo kunay ken damo met ni Sianing agpadpada kami agdamdamo nga nagmayat ti teamwork mi manong nemi. Igusod ko, isabat na ba't no ipangatok, isurot na. Nagmayat manong nemi. Ay nga, pimusok matandirik na kasi sinabat namat manong nemi. Nga iti may kaduang rikos manong nemi, isuntinak parang arusip-sip kang kuwana. Wen, nagbatok-batok ak matan itanulokatan nga disuor iti uneg ti kuweba.
Uwan manong nemi kunek ka nagasatak tagasem hawayan at naasawa. Kadato launay manong nemi ti kinarigat ti panagbiag kat nagasatak kano gabutas siya tinapili ni Sianing. Nabardas ti panaglabas ti panawen numabalin kat saan nga kayat ni Sianing agsublipay sa dihaway. Uwan manong gabuta dinan kayat nga panawan ti imas ti romansa. Agasem manong nemi ta alala nga ala. Numabalin manong nemi ket arya nga arya. Kaguranak pa ag-excusa. Into maminsanan ko na. Maditibagi kita siya ning. Into maminsanan ko na ipambarko. Kaguranak. Kastoy ka di tinapakitan. Kastoy ka di timabakitan ang nag-asawa. Kunak ti isip ko. When? Agin didi-idi sa itan tanakaraman. Jesus. Diyos porsyento pakawanan. Maulawak Mildred. Nakarignat na ganasin sung alan nga anan panakpak alakalayo na panakpak manong ni. Kanayon latamat idi manong nemi di panagkaldog tidigo ti karnet baka tadimat mauman ni Sianing. Kaguranak man ni Sianing no jak kayat. Uwen. Amo yung malatan manong nemi andat kayat ko sawa ni sumit lang hanaladaw nagasawa. Nabagatan taon tibayat nga agari midi nalabit. No jak ko ba nagarapat nga makapan sa Dihaway. No jak narapap nga mapakanak sa Dihaway. Ay sus din aya. Jak ko makinay kaya tinagasawa keng kuhan. Sa akin itama to manong nemi dinan kaya tagsubli sa Dihaway. Kasanong terapap ko. Maria, masapol nga pilitag nga agsubli ni siya din. Lakit alukuyam ang bayaw, sayang din na pintas ka Birmingham. So nga, ibagam kini manang siya din nga masapol nga subliman nila sa Dihaway tap numapetisyonan na ka. Pinadas ko nga rin nga kinasarita na siya ning manong nemi. Mga nisukat na. Ipatpateg ka. No mabaling ka di ka kayat na panawan. Godensyo. No kas tamayat ka matlangan. Wana. Alawan. Sige. Teg subli ka nga roten. Nagsubli nga rot manong nemi ni Sianing sa Dihaway agadwanan ni Manong Mario. Tikayong ko. Agpaiso manong nemi nga pinitisyonan nagtiasawak alusto pa ilang karagidi nga panawen ti mapitisyonan. Mabiglahay nga di ti proseso no awan ti kaso. Ket kaasi ni Apo Diyos manong. Uy, nagtengko ti Hawaii. Sapo. Makasangsangit idiniinang dagpakadak. Siyempre, maragsakan. Tears of joy ako nada it English. Hindi makadanon kami ni Hawaii manong nemi ko na ni Kayong. Hawaii dito yan gauden siya o. Kuna ni Kayong Mario. Kastaon iti arakop ko kaya. Kastaon iti panangarakop kanyak ni Sianing asawak. Hey, welcome to the land of paradise. Kuna ti asawak. Thank you, love. I miss you. Huri siya, mailawak ba't ka. Alala, intayon. Ituloy ito sa Jabalayan, di ba nag-ginarakop yun? Kino na ni Manong Mario, di agangay. Rimor kami terepuerto, tereplano, binayabay ko ti pintas, uno dinaydayo ko kanak kuma, dinaydayo ko ti pintas, ti dalan ti Hawaii. Ken ginapintas manong nemi dagiti malabsan mi, dinayaw ko ti kadakkel ti balay, dagiti agkapsat, adan dagiti pamilya ni Manong Mario, alang sabat ka na kami, nalawat ti paraangan da, nabara ti parang sarabo kanyak dagiti datanon ko. Siyempre, adalay asabsabong inyok kurda kanyak, alakit arakop, hug, and kiss ako na da it English. Hug and kiss, nakabagbang luda. Manong nemi. Nagipagyanak iti balay ti agkapsat.
da siya ning kini Mario. Idi aga nga imbaga kini siya ring kumita, iti bukod mi nga pagyanan. Imanugot mo ti asawa. No. Imanamong mo ti asawa. No, I want you to stay here, kayong. Balay mi nga kapsat dito. Kinuna ni kayong Mario. So, I don't let you to stay out. Please. Tilokot to nga kayong Mario. Idaadda di Pilipinas, agit iloko. Itatad to ti adak to ti Hawaii, English na. Kakaasyak sabad ang karawat English Kinunak tinakam kumano. Yan talaga nga dinak ba, di na kami palubusan nga sumina. Nga mabainak nga makipagnaed kadakwada. Iso nga simbarak, kaya nakasapol kami, kaya siyaning itihulugan nga balay. Tay kunada manong naming nga bayadam ti 20 nga tawen. Tay kunada manong naming paying for a monthly amortization. Kaya naaramit nga rin kasta. When? Nagtinulong kami nga gasawa nga mangbayad iti data nga walay. Idaadal mastrek ko nga trabaho na imbag, tadamit kotse ni siyaning. Isulag maneho, kada idakasnak iti pagubraak. Kasta gingga nga nakagatang kami ni bukod mi nga lugan. Uno, nakagatang akmatan ti bukod ko alugan ko nakkuman. Impilak matan ti papeles para ti petisyon ni inang kanili kaapsat ko. Dinoblek ti nagtrabaho. Double job. Tapno adda maornong ko kastusan ti petisyon. Construction, tinastreka kapag trabahuan, kaaduan naman ng naming income, tingkang panagsemento, kadikitiya, mabusatan nga dalan, uno kalsada. Nangina ti sweldo, dagiti construction worker dito Hawaii manong. Sa agpartamak pa, iti may sa nalatak ng bakery. Double job. Agtrabaho ak iti construction, iti aldaw, sa bakery, manong name iti parbangon. Siyempre, ado nga sakripisyo, agtrabaho ak aldaw, sa agtrabaho itrabi, banag manong name pakaragsakan siya ning. Dito lang tayo dagbayag. Iriagbayag manong name na nadlaw kung saan matan nga na makaalan siya ning. Kahit nang sawan, nagmenupusan. Sayang, saan nga agsikog. Manong nemi nagkaputan, nalabit siguro, uno nalabit kapot, kinaladaw na nga nag-asawa. Kahit bumakit matan. Ngam sampang edi, manong nemi nagmenupus, idag-asawa kami. Ngam talagang saan ko nga pututan. Regular mat edi binulan na. Siguro kat saan kami nga napaggasatan nga daan ti anak manong. Saan ka balik? Patasak man ko anak, tayo bagbagada nga pamayan, di ti agsikog ti asawa na. Tapno agsikog ti asawa na. Baliwak ti istraheyak nga mangromansa king kwa na. Baliwak manong nimi ti strategic nga mangruwansa. Kunada, ang mangrugi ang sumakay iti kanawan. Sa masapul nga saan nga agkidem ni siyaning no madamati alimpatok ti ragsak. No maminsan kasladyak mamati ti bagbagada iti naktihalit nga kaduak iti construction. Pangsutilda nga ta siguro kan nga. Taamuda nga baog. Taamuda a baog da sa amuda nga baog da tao. Awang mat iti gapuna nga di ka madaan ti anak. Tao kay mat ti resulta ti check up. Awang mat ti sakit ko. Ori na siya ning. Kung na ti doktor manong nemi nga na progresibo kanumat iti sperm cell can excel iti organ mi. Ado ti parparmato o no ado ti parparato ken pasablog dagiti kaubraak. Siguro ket nabalbal sendak tumaminsan. Tamo da nga naliingak nga umangaw ken sumarsarita. Tadayata man nga talaga ti wagas kumano. Ken ugalik di adak pa lang dita Pilipinas. Pinalagatan na ka ti paus. I'm proud to be tell you. Unada, I'm proud to tell you. Nga da ito, iti kinalaing ko nga sumarsarita kiniso ti tulbek iti panakaasawa
kay ni siyaning nga daling ko. Ngayon sumatiga po naman ng naming na petisyon nak dito Hawaii. Alaman? Ada ka di nga rodmat kastoy ka. Ada ka di mat kastoy akapadak dito Hawaii. Ore at dabasit mulo ni siyaning na nasusurok mat ngayon patigisun. Iso tayo karakter manong name iti introvert ako nada. Iti English, I need not to elaborate that. Amoy taket asawan ti amin manong. Nasayaat ni siyaning asawak na dungo nagagatpay, loving and caring. Ore kasta iso nakit amo na sa lamat-matan ti dayo ti asawa na. Dati saan nga makikam kamalala. Sana kas kanila duma, madamdaman ko dito Hawaii, manong nemi, sobra ti socialized dagiti da duma. Diyak lagi di kayat, ngaluglugan da, uno pulpulti tanda, ti aligus-kus ko. Uwan manong nemi amok, nga amom ti kayat ko sa uwan. Ti importante manong nemi kinagpimpinateg, kana siya at relasyon mi nga gasawa. Di ngamin. Naglabas ti panawen gabotaado iti songsong kan sugsug akaduak iti pagtrabahuan mi. Padasa man gede. Ha, gudeng. Mangmanada iti sa bale. Ana? Padasem ti mangmanada sa bale ko na. Sukal na reta. Adon tinang nangig ko ket bayat. Manong nemi. Gudensyo, tidagang kong yung guding, pinalayo ko. Padasyo nga tayo, ubing kanaka. Uno pinay, no isot kayat mo. Kita no di ka makaputot. Sigurado nga agsasar mo, tiba ipultit mo. Pinadas ko na kitaan kapsat, kunakmin na ko. Adon nga babae, tinangitog kalak ti bandera. Ngayon sana ka nagbalagi. So nga bayan nyo ko na. Bayan nyo. Ipamaysak kagastusan ti pamilya para ti petisyon da. Kat makaumay da inang. Kat nakaumay da inang. Kat iti kaabsat ko manong nemi. Na itugot ko pa yan. Na itugot na pa yan na kita anak da. Halit. Kasla pagpiryaanen manong nemi ti kadumi dito'y pundarmi nga balay. Ti balay mi kini siyaning, ta adda ni nanang, adda di kakabsat ko, graman di kiti po anak da. Naimbag taman nakaawat ti asawak manong. Nasiyat da idi agangay, adda na-strict da nga trabaho. Kading kalikakong kumit tinagsapol, iti umakaran da nga balay. Kasmat lang iti balay mi kini siyaning, rumbeng bayadan da iti monthly amortization ti 20 nga tawen. Anusad na natin, at least, adudang agtitinulong, tinapatag, natawing ko ida, dito Hawaii, di ba? Matulong ti pamilya, siyempre. Doakam lang manen, kini siyaning, nabati dito yung balay mi. Kalpasan nga nakasapulan ti sa bali nga balay, ti pamilya. Sulsulo mi tagtignay, oraan niya nga oras na kahit mi aginantil. Teko na dang ag-sex iti Ingles. Akit awan ti dakas na. Tagasawa kami mo et. Oraan niyang oras, di ba? Sa mahilig met ni siya ning asawa. Ala nga ala. Bareng na makaalakton ko na na. Dimteng ti padnubok ti biyag ko. Idi agsakit ni siya ning asawa. Napardas ti panagkutong na. Pinakitak iti specialista kat naamuak ang kidney failure ti sakit naman. Idi bagada nagdialysis nako. Awan samet ti makalasat nagdialysis ti tao. Nagdialysis ti bamindwa kadalawas makatawan na kasta. Ngami daga ngay samet latang umimbag. Aging gaman ng nemi na pinanawon na ko ni Sianeng. Sianeng. Natayan ni Sianeng nga asawak manaw. Gusto ko rin diba nagsangsagit ko. Hapay, Sianeng, hapay. Hapay nga pinanawon lang Sianeng, hapay.
Kasla nagtupak ti lobong kaniyak, nagsakit tinagam ko manong name, ipatpatid ko ti asawak. Utang ko ken kuha na ti kaadak dito Hawaii. Napatid tinagam na, iti pamilya manong name. Napatid ti akem ni ti pamilya. Iso ti kapuna, iti panang tawing ko kanakwada rin iti pamilya. Dinaanan ko kastabat ng dirikabsat ko. Iti may kaduwagon daw ay manong name na pasamak, iti panakasinak, panakapukaw ko tinakapadpatig unay. Damat ng hayong Mario manong name amang padpatib ka tirik na. Wan manong name nasakit ng awatan ti kinabudno. Nalabit nga nalpas na ti mission na tulubong kayong. Huwin. Nandaklan nga asawa ti asawang. Kadagyaman ti kinabud Diyos. Inted na ka. Kinitsaning. Tangkit na sakit ti sisina na kanya kayong. Nakasaksakit. Awanin ni siya ning. Awanin. Kasli di kalman laing dedi apagteng tibiyag ko nakaladladingit. Mabati ang may maisa ti balay mikin siya ning. Na uli may kadyak may liwliwag ti amin. Iso nga nagdesisyon na nagbakasyon na kiti Pilipinas. Sutsutulindak de kitiya katrabahuak iti agpakadaak. Takasapulan nga sakbay nga agpakada iti bosko tapno saan da mabigla. Siyempre, manong name. Siyempre, guding, mabanggag bakasyon, ako mita ti kasukat di siyaneng. Akit tay ubing, kinalapsat ti, kinalapan nati asawaem. Guding, maring no, mapututam tumatan. Kanadan tumatan putot mo, guding. Basta talaga gayem. At akot ko mga bakit nakasagahan ng asawa eksadya. Ewan na. Manong name kadwan na kita lalakay nga mapanaglanding di Pilipinas ang makaasawa ti baddaan iti anak. Di mo kani kayat ti kasta kunada kanya. Sana kasta ti planok kinakmat. Agawid hak, gabuta kayat ko ti makalipat. Kata si Mang Petak nga ro dito lugar to nga Pilipinas manong name gabuta dumaanan ti balay mi ditoy. Pinatarimaan ko, pinabarok. Nimbaglayan manong name at na paginuliwagan tirik na. Naragsak da kitay karpintero no kasta nga madama ti pa nagtrabaho da kabayatan nga trabaho da papabintasan ti balay ko. Libre merienda ken pangal daw sa agpainom agpay ti malem. Naragsak din kang panagsasarita kastay ugalik nga siyak ti mangibangka manong name iti katawa parparato asar-sarita. Ala, irapid naman ati, agayam ti chess kendama. Kaya di mo mapuputan na malpas ti balay manon nemi. Kompleto finishing touches na, ken pintura na. Ala, kat pinadayak mo ta. Nagpadayak mo, idi malpasin di balay ko. Tay ko na nga shower blessings. Ta adot di maray manon nemi kat ne. Adot di maray. Kinindaw dakit di kinindaw gini ka anakak nga ni insyong manong name. Nga agpada kami iti karabian na. Kaslamagten agpabuda unak. Yang pinugusto ko manong. Takayat ko parag sa akin nagtatahon ng runa kaya babaro ken babalasang agit oray lakay agsala. Kaya nagpasala ako na. Oray bol, agsala. Oray balo, agsala. Nakaragragsak da manong. At abalasang may iti sangwanak. Agsala taman manong. Kinunana kanyak manong. Ni, agagaw da ito ya. Kit no palausan, ti agsarita. Kit apo ko. Manong ko na. Alakit pagustuhan ka. Idi agsalsala, kinakin agin inarakop kami. Kasla makarik na akmanong. Kasla nagungar ni Pedro.
Imingar. Tas lang nakariknak ti nalaos nga ragsak. Nalukneng kanalamuyot ti bagi ti balasang. Nagbang lupa. Kat kaslad na nagkarayam nga baray ti pusong ko. Kat nagampayag ti panunot ko. Naisip ko nga kabaylak paylae nga paragsaken ti balasang manulang ti tawon ko. Sinalusod ko niyagan na aging ka manunay nga nagsinangit tirik nami. Kat naulit ti panagsalami. Kasla kayat idi ti Pedro ti rumkwas saan nga agpabatubat manong nemi. Manong nemi, Sharon tinagan ti balasang. Ket intayak keng kuana, will you marry me? Kas iti baga ni Manong Mario nga kahit mong asawain ni siya ni nga kamsat ko. Iti baga kamit kini Sharon, will you marry me? Yes! Inasawak ni Sharon Manong Nemi agtawan ti 20. Wen, kaditi dayta nga panagkasarmi nga damo mi nga rabii Manong Nemi o pumanong 20 years old. Kaslag tutubo tiriknak Manong Nemi sumsumkar nakarugrugsuan. Gumanggana takmano. Taagaso nga nagimaskid din nga nanamin da kitibibig na. Nagmayat Manong Nemi karam kaman da kitibighen nga barukong ngunuman sanas iti barukong. Itapay laing Manong Nemi nga makaramanak iti kastoy ti edad na. Nulapsak tagsao Manong Nemi amoy gatas. Agat gatas. Ngem, na imas manen Manong Nemi, iti kastoy nga edad. No kasunot laing ko iri ng romansa kiniinsyang Manong Nemi, uno siya ning kunak kuma. Adadanti laing ko kenrugsok, takas kini Sharon nga 20 years old. Na imas nga karimkimin Manong Nemi, dagiti mansanas na. Kan nagmayat asap-sapan Manong Nemi titilapia ang iduldulin na. No kasta nga sapsapak isurot na tipatong nang ipanghatong ipababa. Oh, nakalala yung gamit kayam, guding. Damo ket di mo kaya. Kayang-kayam. Oh, guding, oh. Nakaring-ringgur Manong Nemi. Hindi ta talagang sapsapak. Titilapia, wano ulo titilapia man. Nang lawaraw ng Manong Nemi, hindi. Talaga, kayong kon, tipanak. Narumurong kuas, kat siyempre, linusok nan, titilawon ti langit ni Sharon. Oh, huding. Manong Nemi, nagsubliak iti kinagtutubo. Oy, impababa ni Sharon tiriknak, si Mabat, naman pa'y nanayonan ti tawan ni Sharon, ni Sharon kunakuma, nga bimabaak, nga naksayan, ngam talaga nga si Mabat tirik na titunggal maysa na ulit-ulit Manong Nemi no kasano idi sana pa nakauma ni Shaning adadan kini Sharon Manong Nemi. Gusto gayam no talaga nga maramanam ket damong unay alakang alang. Pinanawak ni Sharon iti Pilipinas ka nagsubliak sa Hawaii ket rinugyak nga inlakad iti padang petisyon ko keng kuana. Aking ga nakaumay dito Hawaii. When Manong Nemi, pinitisyon na naman tigrarakel na ken kakabsat na. Nagdaad kami Manong Nemi ti balay mi nga dati balay mi ken Shaning. Naragsak damit. Nakita ti dungo ni Sharon kanyak
ore arig na lulunak. Kada impategnak, anaimbag, naimbag manong nemi kinapigsak pailaan. Itatawin ko nga 70, 70, titawin ko manong. Kat manong lang titawin ni Sharon manong nemi. Mayat-mayat, makigabo, ti armas ko manong. Nalagsak, kaya na makadanon kami matalimpatok ken Sharon. Believe it or not, manong nemi agareng eng iti kastoona iti asawak akasla. Nung kasta nga manibreak iti alamarino nga romansa. 70 taon ko manong nemi still kicking. Kaslak lamang romansa nga tutubo ko na. Bumatok nga bumatok. Kasla takang kalain nga perlas ka batbatok. O iti lansad manong nemi ti kuweba ni Sharon. Yung saan ko nga napututan pa iti asawak manong. Napi nga ta. Kahit samot pa yung expired da sperm cell ko. Wala expired nga tan. Imposible. At dumat pwede kita tataingan nga makaputot. Wala putot nga tati sa bali. Naumpay tinamnamak. Sayang tikakit ko manong naming agarado ko na. Tao matentag tubo. Awan manong nemi tagtawid dagiti napundar ko nga sanikwa. Siyempre, mapukawak to dito'y nga biyag nga maawan to ti anak ko nga pangibatsyat. Ngimala, no mapukawak, una ako na matay kas pagarikan kat mabalo ni Sharon. Kasi nun to nga tamot tinagasat nga kasukat ko kenkwana. Asin nun to nga ta. Ngimala, saan nga dahita ti problema ko nak itinakam ko. Tinasken kat naipaiyak ni Sharon ti tulong kasi iti panangasawak. Iti panangasawak ni Sharon atawing ko, wano natawing namat ti pamilya na. Kasi timbag idi nga naramid ni Manong Mario, kastamat ang kinisyaning. Ay talaga aso ti bihag, akas kanyak alakay. Tagunada alakay alanding Manong Nemi. Lakay alanding, nalanding alakay. Nabigsak pa lang, kanagdama kita nakabakasyon dito Pilipinas, labatin ni Sharon sa Jai Hawaii. Mahamol tayo bagbagan na, nga nuawan dito ti asawa, kita nakabakasyon dito Pilipinas, ado dita, dagiti umae. Nga ikarkarigatan damot nga mang patibker, mang riing ka ni Pedro. Mas pasaray mariing damit no daduma. Dito ikon nga gibusan dito pagkasaritaak. Akabsat ko nga namin, dito nga gibusan ti paset ti pagkasaritaan ti lagip ko. Ti kasla di kalmalayang nga paset ti biyag ko. Diyos unay ti aginay ti anus mo nga nangibasa iti surat ko kinagaman akmat kaniya saldi ko dal iti panangisurat na kalpasangan insalay sa ikengkuana. Tuyagyaman Gaudencio iti San Nicolas, Ilocos Norte, iti panangisurat ni Saldi Codal, iti Barangay 8, San Nicolas, Ilocos Norte. Kagamanak magkangka, Tata Dencio, ay Dencio, Goding, yan.